Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Herkesin atlaçları, cinayet suyucular, tuğanlar, dostlar, amanstarı. Bugün Şorobaşat ayılının ıntıma ulak olvattır. Özgün rayonu araçtı Şorobaşat ayılında. Hazır bul jaka ulakka gelip, palon akalar, mına жерде sekin kiyini baştaştır. Biri kiyinip kelip, аттын пайпактарын байлап, соңулуп sekin ulakka dayın болуп атышат. Мына жерде Руслан Палван. Assalamu alaikum. Жақсы бака, түсінсізбі? Улакка даярдан тас. Nemeler zaşniklerdi öttürdü. Sabay ala geletkensiz da. Çengem kıçırat üydön giyinip çağırır etken. Жақсы sorunlar var ekan aka? Sorunlar var dedi olsa gerek. Sorunları. Optur aka, atçal jegin olsun. Mына жерде daha bir çuvak degen palvan akabız. Sekin атын пайпагын байлап атат. Çuvak palvan, assalamu alaikum, жақсы бака. Өспү, жаман жүрөсүзбү? Жақсы. Atты пайпактарын байлап дайындап атасыз. Машалла. Ат кимдин аты ака? Өткөндө Сейит ака минип аткан атпы? Бөлөсүнүн аты экен. Булам жакшы ат экен негизиненчи. Өткөндө өзгөндө улакта өздөрү деле көрдүңүздөр. Мен деген Польшалар кирген жерге кирип атканда бул атчы. Оптур аканда атчал жеңил болсун. Азыр топто көрүшөбүз эми. Бул акаларыбыз дагы аттар минип келиптир. Мантеп, палван ака шырыктатып, көчөр дороп. Бар жол аз палвандар көчөрөп. Сахита сонун улакка киришет. Булар көрүп асыктан улак чаккын келет го. Бул жер өтө сонун жер экен да негизиненчи. Бул жагы колот 2 тонн адырдын ортосунда экен да. Ал бул жакта чабып атышат. Бирок адамдар көп эле экен. Алып чыгып сорун аласың дейт. Şorobaşat'ın ынтымак улагы. Ынтымак деген ушундай болот да. Тугандар. Ынтымак улак өтө сонун болду тугандар негизиненчи. Анан мына жерде азыр жерге түшүп сорун сайды эле. Агаларыбыз. Бuyakta öldü болуп берсе топ салып атышат. Гале болуп атат да. Так. Чубак палван жүрөт 10 номерде. Келечекти кийип алып. Руслан Палван жүрөт. Көрүңүздөр тугандар. Акам кызыктı да. Наркы. Мына пресселип калды жөч. Торпо неме топо жерде жатат тугандар. Өтө сонун болду негизи. Ынтымак болуш керек өзү ынтымактуу, урушпай, талашпай. Руслан ака эң илтатына көктөбөтөй. Эйси. Же көтөрүлүп Садык палван менен Руслан ака окшойт помоюнчу. Мына. Haydi. Ana. Tegeret deydi. Hoy. Mına Almaşaka kötördet. Je kötörülüp ketdi okşayt. Mına kızıl bakışana salamay olup ketdi. Tuğum palvanda ketdi. Atalaka olupçu. Astagfirullah, bir at çıkıldı da. Ehtiyat bol, palvan ehtiyat bol. Adlet atalaka olupçu. Hayra çüşüp kalgan okşayt bolmoyunçu. Çüşüp kaldı da dağıcı. Emi al. Burnağı kızıl bakışan Nural aka özgen. Sekin. Tamam ol, ciddi bir son çıkarttı mı? Arka tartı baş baka kiçine. Em boldu. Tişte oldu rakam dese. Mına. Ынтымак ketdi. Ruslan akam ko'tarib turasiz-chi, Palvon akam.
Köp jerde götüröt, özдөр delе bilesizler. Ha, mına palvan akam ağzılı meni alып чыккан экен да. Jorgo deydi go. Ketdi aka. Mına Sadık avama gelip kaldık palvan avamaç. Assalamu alaikum. Yaxşı baba. Salam. Zaman jüresizbi? Zaman jüresizbi? Ulaq qanday oldu da ынтымақ улақ жақсы işlere başlayasыздар. Ынтымақ çıkarıp şu balдар. Yaş, karı, orta yaş. Olup zerikkenler oyunu kılıp. Ha, yaxşı. Geçki koy say şu. 1000 somdan başlandı. Ha, yaxşı, yaxşı. Sorunlar. Birinci paçinde yemeğini açtım hem. Ha, maşallah. Bileğinden küçüketmesin. İkincisini daha bir öz aldı. Tomoş degen bala aldı. Üçüncüsünü Arslan degen bala aldı. Dördüncüsünü çuvaq balvan taşladık şeydi ha? Yok, ikincisini çuvak Ha, taşladı. ikincisini çuvaq balvan. Bir apçılıp, batıcı kılıp. Hayır öyle öz alып çıktı ha? Ha, maşallah. Şüntep. Bolvat açık. Ha, yaxşı, yaxşı. Ötkөнгü milyondun balası bu la? Ha, o menen hazır. Şu 1000 som degende. Ha, yaxşı. Sorunlar. Daha nemeleren var dedi o? Toğuz qara dedi la? Toğuz karası var. 3 eçki, bir koy var. Akçalar, sırıklar var. Ha, maşallah. Hazır hem şu 1000 somdan, 2000 somdan başladı. Joro öyle birden aşırttırıp berdi okşaysızlar ha? Şu misal için her joro birden aşırı az şu jorolar meyen aşırılar. Ha, yaxşı. Ayıldan gelgen aksakallarga aşırı atar. Ha, yaxşı. Son aksakalını açtı. Hazır bostanın aksakalını açtı mı? Ha, bastan naqsak. Hop turavanda. Hazır hem şu koy eçki çoğum sonunda gelgende. Kızıydı. Ha, hazır dile bir sonum oldu neyse. Hazır xila turup qaldık şu yerdeçi. Mesela naraqa beraqa salı açtı. Mağulak çağıraydı dep topoz alışıp. Ha. Hiç ay çıxanlı özü. Alma şaka şunday болады dep. Na çuvak balvan ikinci sorunda çıktı. Şuaq palvan ikincisinin açılışını açtı dedi jana. Bir alып çıkıp jığılıp qaldı. İkincisini de alып çıkkan eken. Biz tartqan geçip aldıq. Hazır şu bir toğuzunda kızıydı. Ha, Xuda qalasa alarındağı aldı. Duraslar tuvanlar. Oo, bro öte kızık tuttat negizçi. Hop turan tumazda durava jürersin. Sen daha şu oyun bitkanda merge pişirtağız. Ha, Xuda qalasa. Boşun cep bu da. Vallahi. Videoma tartıp Val. hemen alıp gelesin abi. Hava çayında az söyleşiriz. Ha, tinch fanızlar. Hazır bu jakta bir palvan çürük koydu. Barıp gale oldu turasa öldü dolu kötürüp atacak. Baralıç hem ne oldu? Hazır sorun saydı. Sorun saydı onlar. Az görüyoruz emi. Kayış palvan alıp çıkat. Görölüçe. Çuvak palvan dağı hareketin, Sadık palvan hareketin ıltat. Ruslan palvan. Böyleç. Jerde turat dağıdılar. Alıp çıkıp sonra çaka özü mağa taştaysın deydi. Erkek jigit. Ha, çuvak palvan engil battır tuğanlar. Ha, hayrat düşüp kaldı da. Narrak tuğanlar. Çok palvan engil tat. Aslanaqa kötürüp at turasıca. Aslanaqa kötürüp pay deydi. Ruslan palvan sallı okşaydı maşallah. Kettice. Kıyla aylandırıp koydu özünde gizici. Haz alma şaka aşırıp Ruslan palvan. Ha, maşallah. Hazır emi Ruslan palvandan kişide interview alıp koydu tuğanlar.
Mına 73-cü жылкы акаларыбызга ашырып атат эмичи. Азыр бул жерде бул Руслан акабызды мияктан тарталычы. Мияктан анча болбой экен. Соны жакшы ака, кандай болду анан? Кыйла туруп калдыңар окшойт, а? Айда турбап Кытырганда чыгып калдык. О, кичине Садык баланы көңүңүздөр талашып калдыңар. Бирок сону чыктыңар. Машалла, билебизден күч кетпесин ака. Ат кимдики? Данияр деген кыймылдык акабыздын аты экен. Маша, болуптур ака. Билебизден күч кетпесин. Азыр дагы сонун жакта кырга чыгып кетишти го. Азыр эми акабыз Руслан Полон акабызды жоктоп коелун деп атат азырчы. Сорун алгың келбейт го. Жаным. Жаш полван, Руслан полван. Ке, кана патаңы берем. Ben жаштыкта болуп жүрөсүн экен. Амин. Баксылыгыңар үзбөй. Так, ошондой жакшы төрөтөт. Амин, амин айтканыңыз келсин ака. Чоқ полван жакшы эле эңиз эле. Не болду ака? Болбой калды окшойт, а? Кичине аттар нарак берак кылып койду бирок. Өздөрү деле көрдүңүздөр. Садык полван. 60ка чыгып калса да полван аба мулак чабып жүрөт. Караңыздар, азыр татарлакай болуп кетти эле. Наракта талашуу өңгө чыкты эле. Өндөн талашып жүрүп жалга салып алыптыр уже. Кетти. Шорошаттык полван абабыз. Азыр кыял деген акабызга берет экен. Сорунну 76-лар барбы? же ашырды. Мына полванды таанысаңыздар керек, Бешкапанын полваны. Адилде телтор менен улап көрсөткөн. Ал бул жерге эчки саябыз дейт полван акам. Алмаш акабыз сорун чыкканда бүгүн Шорошаттын полваны негизиненчи. Ал чыгып эрмекке таштап эчки аласың дейт. Азыр Ечки сайылды, ечки. бул жактан көрөлү туугандар. Руслан акабызга дагы кыйла ашып калыптыр. Кетти. Рамазан полван дагы кармап атат нарактанчы. Эчки дегенде. Садык полван дагы кармап турат. Рамазан полван, Руслан ака, дагы ким бар мына жерде мен тааныгандардан. Чубак полван дагы турат ошол жерде. Азыр Рамазан деген полван жалга салып алып туруп тургандар. Уже ашырып берди окшойт, по-моюмчу. По-моему жерге таштап өргөн окшойт. Рамазан полван жалына чыкты эле өзү. Көптө аяк-бияк болуп кетишти эле. Жерге түштүр да тургандар. Кайрылы эчки алмашка? Кайрылы эчки? Кайрылы эчки экен. По-моему түшүп кеткенби, не болгонун билбейбиз тургандар. Она тетир болуп калыптыр. Азыр бир ат жыгылат азырчы. Ana mına sağ ulagıları. Ayışta болуп атат мына. Алмаш полван өзү да жүрөт ортодо. Не болду досум? Бул полван Рамазан досун билбей калыптыр де. Айгыр жалдын полваны. Жерге уур дегенде түшүнүп алды бул. Өткөндө да бир ошондой түшүнүп алып жерге уур эле да. Улактычы. Азыр 76-жылкы бирөөсүн ашырасын деп айткан эле өзү негизичи. Айдан о наракка. Мына караңыздар, аны аттын кирген акжалда. Мына сага улак. Мына. Ушу полван акабыз дагы жүрөт экен. Кол күрөштүн чебери. Руслан полван дагы салыптыр эчки дегендечи. Geçiresin kom. Canlar polvon aka. Maşallah göz süyesin.
Sırada aşırılı. Raşit Palvan talaştı. Osman degan polvon ekan dag'illar. Aka. Caner. Görüyoruz tonlar. Kala oltat. Nurik degan akamizga oshirdi tatdi. Mağla öte unutmak ötte tonlar. Usman aka da dağıtla jiretken nazır. Je aşırıp berdi oxşat tamayınca. Nurik degan akamizga berip atdilar. Maqsad aka buyaqdan tartib atayınca. Tartı Ramazan. Ramazan palvan alıp kaldı geç. Çalga dağı saldı. Hem at çıkar ekan görüyoruz da. Ramazan koyuverem attı. Kaşkaterek'ten palvanı bulçu. Menin dostum da ot negize. Ötkünde dağı ayırcalda ulakta görüp attılar. Sadık ağam ökö streçtin turup tartışıp kaldı. Narka geçti. Kağıdele canında turat. Attı koyuverem mi? Attı koyuverdi, ketdi attı adilda negize. Kıkırganda çıkan. Karap koyun Hasan. Bu mıymandı kişine jön koyuyordu da. At жақсы эле негизичи. Наракта Надир акабыз кармак атат. Молодец досым, экинчисин дагы жерге таштады да. Дагы эсеп кылбай койду туугандар. Sonuna karanızlar. Ruslan aka. Öte kızık toluk etti. Echkiga 3 jol, 4 jol çıktı. Ruslan aka dağı ortada жүрөт го. Не кылды билбейбиz эми. Азыр бирөөнү карап атат. Ермек деген акабыз екен да. Дагы деле эчки бителек тондар. Эми ашырдым Ермек деген акабызга унаат экен да. Көк спортка чыган акабыз ашырды азырчы. Уларбек деген акабызда. Амин. Уларбек ат таныштырып кой бияка. Мустек деген. Не деген ат, не деген ат? Бандит. Бандит деген екен да. Сонун ат екен, машалла, тугандар көз тийбесин. Бандит дейт. Кыйлале кыйынчылык менен чыкты окшойт негизи, Машалла көз тийбесин. Ат жакшы экен негизи. Бир эми элге журтка бир жакшы дуа кылайын тууган. Палван. Аллах берип атты. Ооба. Амин. Жакшы жүрө берсин. Амин. Үзүлбөсүн. Амин. Айтканга мага билектен күч кетпесин. Ат жал жеңил болсун. Жана көрдүңүздөр, ана жерде Ермек акабызга ашырып эле берип калды эле. Руслан ака жакшылап чыккан эле болбой алыш эте Руслан ака. Не болуп кетти? Алып чыгып. Бермеге көтөргөн ат такса кеп чыгып кетти. Ат дадилкен да. Улакынан түшүп калды. Жерге чыгып калдыбы? Ооба, мен Ермекке берип калдым эле. Эчки шадага. Ооба. Буерне эле чыгып эле көтөрүп эле. Аяк бияктан талап кетишти окшойт, бирок кыйла эле, Буерде талап, ооба.
O başta kıyın talaştı. Öte kızıdı bırak nacerlerde. Optrakadagı hazır. Taze ekan. Bak. Taze. Oo. İyilikler görüyoruz az. Kütüp durunuzlar tuğanlar. Allah tuğanlar nacerge düşüp kaldı hazırçı. Tumu palvan menen mına Karatcan son talaş geletli özüçü. Az yerden palvan aka jığılıp kalayın dedi dağı. At mönküp ketip kayra turup ketti. Az bul жерге dağı sorun sayış kerek negizичи. Kızıyt az mına жерде kar ulu eкен. Mına Talgat деген akabız көтөрүп калыптыр. Максат akabız көтөрүп калган экен. Түшүп калды кайрачы. Чубак палван дагы жеңилди. Ketdi ja. Palvan saldı bir olsaç. Ha çıkıp kaldır bir yaka. Sorunlu sayatken hazır. Kuşak ağız naraftan TVT'de giyip bugün жақта yerden келіп тұр ғой. Еңілеме! Мына жерде тұрады. Еңілішпей татты. Oldu aşkım. Çoy! Ulaşlardan başkasına açılsa bolmuyor. Başkasına. Çavu ile zirot kalar. Sana aşırtayım mı? Aşırttın mı? Apkam insan ben. Verelim abi. Sen apçıkarsın. Gel, arıgağımı apçıkım. Sorun alasın. İnsan verebilir. Sakallar karşısında. Palvan akam sekin. Gel çekede çıkıldılar, caşta oldu bulay. 4-5'ten beri aşağıda koğa. Kuşaka salın yeme. Arıgağımı aşırı olasın. Çok. Ola şerden Murat. Murat ola şerden. Sekin sekin. Kirdeca da işin götürülek hazır. Buna kuşu eke. Aman eke. Koy. Koy. Ramazan salim. Sal şu nezirden. Maksat palvan. Yengil ödedi hazır. Caner. Demir tangda. Mına жерде жатат. Нарақта өзүнчө айланып атышат. Sekin sekin.
Maqsat aka ko'tarib turasiz, Maqsat polvon. Maqsat qarmay ber. Ketdi jomda jirdi. Yapaqlar üzülüp, tumaqlar düşüp ketdi Maqsat polvon hazır aşirat. Hazır Maqsat polvon aka maşırtırda. Qanday oldu aka? Yaxshi son. Son chiqdi o'xshaydi biroq a. Bilmayli ot dadilgan. Ot kimniki aka? Ot Beki degan aka o'zgan Shorashatdan. Yaxshatgan nega son chiqdi. Hozir jo'qda aytayman aka o'zda. O'sha aka Shorashatning yoshlarida, yoshlarin boshqarib oyoq bu yoqqa Luka bunday o'lla deb yaxshi nasihatlarni aytib keladi. Maqsat akam jana tashladilar. Hem jo'qtab qo'ygan. Patanglar Shorashat. Yaxshi bir pato o'rgan aka. Yoshlarına, intimog'larına. Amin. Ardayım yaxshiliklarga yuraverglar. Amin. Biringlar siylab. Ardayım shu büyük darajalarga yetaylik. Amin. Allohu akbar. O'zi son o'tdi aka biroq a intimog'larga. Yaxshi. Shorashat To'rtko'l oila hukumati bo'yicha Shorashatning yoshlari shu intimog'larni chiqarayli deb uyushtirib, maşallah. shunday uloq chiqartamiz. Ulog'ingiz yaxshi. Son o'tdi. Allah o'zi saqlab yaxshi o'tadi. Qirsig'i yo'q, urush talashi yo'q. Shorashat deylik intimog'i. Ko'rinib o'la turadi aka. Yoshlari, o'rta yoshlari, oqsoqollari. Shu uloq yaxshi dengelda chiqadi. Bo'p turakanda intimozlari diroy shunday intimaqda bo'lib, urush jarayonidagi keyingi yillardagi o'ta sonli o'tkazishlarga tilakdoshmiz aka. Bo'p turaka, ishbozlar. Hozir oyog'ini chayin tarsang, dag'i 5 echkimiz qoldi. Daha 5 echki var. 9 qarag'iz qoldi. 9 qarag'iz var. Yemi bir echki ketdi. Уже sayil o'tadi. Bo'p turaka. Amin. Allohu akbar. Intimaq degan shunday bo'lib turganlar ko'ringizlar. Shalmashqaviz keyli yoshlar ishine birigib intimog'lar o'tkazili. Başımız biriktireli bir ayıldı. Diroy jireli deb o'ta sonli ishlar boshlashdir. Yemi bu yilda o'tadi deb o'ylayman da. Janvar najrga tushib aylantirib ochadi, ko'tarib qolishdi. Oqsoqolam dadilkada qor do'kon. Uşaka starttat. Bu жерде narkotik o'tib kanaldan. Sağdan talaşlat dağı. Sadık ağamda karmagan жерден çıkmaydı kendine, çıkaçkende. O yerden çıkmaydı o. Az biraz çıkmadı, bir otuz. Ermek polvon qochib ketdi, Ermek polvon. Çalga saldı ja. Letet bunga. Ralaka pal. Ralaka tartib turdim, jara qay. Sadık aka, koy. Oğlum bir yere kaçacaksın. Sadık ağam, sab aldım da jedeni. Qarаңыздар to'nlar. Qiylali talash bo'ldi biroq. 3 yildan o'tgandan saldi da. Xush polvon. Qizitdi. Şakan tanışlar ko'ringizlar, shuni O'zgun rayoni Jet oblusi tanışlarga aytganlar. Bulakam qo'l kurash bo'yicha chempion. Keçeli o'tganda o'zi aytib o'tdi. O'zbekistonlar birinchi o'rinni olib keldilar. Sadık'a mermidat.
Ketdi. Ortadan biri urup ketdim. Nakaz ağzal urup kettirdi. Jorgo dep minut kam bolsa kerak ele şuncha. Aşırdım Daniel Akaz.